ayeuna abdi sareng Novi bade ngaplong trip ke Jogja. Perjalanan ke Jogja, doakan semoga Lancar, lancar. amin. Amin. Sehat selalu. Amin. Selamat di kawinna. Apa nama? Happy di dituna. Ayeuna simkuring menuju di Ciamis, tempatna Di Manjung Kapal. enggak hilang deui. Ayo. Oke guys, ayeuna simkuring sareng opai sareng saderek sadaya. Terus pergi di Masjid Agung Kulon Progo. Alhamdulillah. 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 Ayeuna bade Ada sholat subuh berjamaah. tadi terus istirahat sekitar 2 jaman di Masjid Agung Progo jam 1 subuh. Ayeuna bade sholat subuh. Hai. Anjing. Ayeuna Arurang tos aya di rumah makan Ledok Resto. Bade sarapan. setelan dengan kebanggaan. Ayeuna tos di rumah makan Ledok Resto, tos di mejana, tapi abdi teh duduk kursina, calikna tebi sareng Novi. Janten abi ngaplog nyalira. 한 손에는 커피를 들고 Ya, 예쁜 ayeuna 한쪽을 꺾고 Sarapana. 손끝이 스치는 바람을 걷는 별거 아닌 취미같이 한 시시콜콜한 내 마주 saksikan tonton keseruan keseruanan Namanya naik jeep di Gedung Reksi. Cekidot anjay. Halo. Ayeuna tos tepi di tepi Breksi. Bade naik jeep. panas pisan Gusti nu agung. Ayeuna bade naik, bade dipoto sareng kelas. Pokoknya mah saya pisan. My dream, my adventure. Jahat sih teh mana banget. My dream, guys. My Salah. My dream, my adventure. all the life she has seen on the meaner side of Kayak di Penggar. they took away the prophet's dream for a profit on the street. Alus Now pisan, she's strong. siapa alus pisan. Dan hanya 3 gunung api yang meninggalkan piroklastik seperti yang ada di Breksi. Let's go out and be wild, do it while we can. Run it free in the Ayeuna simkuring sareng Novit parantos dugi di Bavia pato ayeuna simkuring sareng Novi parantos dugi di Bavia Java toko oleh-oleh anu khas Jogja nyata Bavia teh nya pasti wargi sadaya terus terang karena Bavia tuh
bapia teh nya. Nah abi ngavlognya lila ayeuna. Margi Novina nuju ka Jamban janten. Teu naon jadi janten abdi teh ngavlog yang ieu belanjaan urang. Belanjaan abi. Abi di dia meserna seueuran sareng rerencangan kumargi lamun meser 10 box gratis hiji box tah nu namina wanoja nya anu rumaja gitu karena diskon teh pasti full. Aduh Nadia mantap Oke, terima kasih. Bray. Alhamdulillah sudah memuaskan. Sana di atas. Urang lihan apa? Alhamdulillah, melalui sayana, syukuring, maneka, Malioboro, Made, shopping, beli baju yang kita inginkan, dan yang beli Tamiya, ya. Ini bagus tuh, lightingnya bagus. Kayaknya kemarin, kita ke kami Manawi, urang salian teh, menuju OTW ka Malioboro, kesarangan gitu.
Boleh pakai pes? Orang meninggal di sini karena mencari air. Mau mencari air? Mencari air, tapi tetap dapat. Oh iya, Ya, 2006. Kalau yang 2010 tidak boleh di sini. oh udah nggak boleh. Lebih besar air. Iya, di open. Kalau ini ada dua pasir sama batu. Ya. 10 ini 2 lapis ini nggak tertutup, sudah tidak ada yang menghilangkan banget ya. Jadi dulu rata. Oh, Jadi pulang yang pikir aja. Ya dulu rata. ratanya segimana sih ini? Ini karena itu nggak tertutup kan? Iya. Jadi masuk, depan kan penuh. Iya. Nah, hanya masuk sini. Karena di Batang dulu sekitar sini ada tempat camping, tempat wisata, dan rumah-rumah penduduk di bawahnya. Iya. Jadi buat ini dua relawan 2006 itu udah selamat. Yang 2006 itu bersama-sama kembali di Jogja, tempat di Bantul. Hingga malam-malam punya kalau derajat 600 derajat. Oh, dua orang pak? Ya, dua orang saja. Ya, panas. Iya, panas. Itu tenang lagi panas gitu nya. Kamu lamun pas etana gitu. Panas gimana? Itu ayah cowok tuh. Tapi lah cuma lupa aja. Cuma dia orang lagi bawa. Kalau bisa enggak ada salah. Kalau bayar. Tapi ya teh rombongan teh, tiga nate, mual, maji. Jadi kita dengan ukur di Piwarang, balanja hungkul di pasar.